Miatogbio chowo fe agbegbe ka wenami. Edonye kliwo haji be miawo miato sinu. Nuveve nyanya ji dodo plame Dokuit Didi. Yo, Tonyo me do gbena mesia me. Le monji me le akpedam na subscribers au fait l'akpedam na amesia me. Il est monji va le ni ma gbanya be les comments na vidéo. Me gale pack ji cha ji ko me le ma. Ni le nya be me di ma pour une vie to patriotism. Ne bo wedala wakpo be ehenyenye aje eheje fine ina kpo be eheje ta hemi no de vime miawo hemi no hajila mi no hejeje nywela eyo fun pleji jo ele kekle Nami anyigba efia be ehiele kekle nami anyigba ji no lawe yinye ha wo mi die ko die bubu ma so gboli saun e haole hajigbale ipi to fe hajigbale me yi we be ne jila anajide fowe ne ji ha mawala ananuka anabe jide fode anu asiwe efe keke la enami kbo jijo yi mele gbogbo be patriotism nyate pe patriotism ya onye fifi la ni me di ma china wenye be ne lagbe me de na kpo be ehia be mi ano patriotic especially mi aviawe ehia be mi ano patriotic egbe mai gomede mele ya gbo ple susu be wa va no soli me home ano hawoji le pode me Jesus morning him e malo emi le school Jesus why ji Father, Machina we Father yo ele de o menyen me dogbe de va ibe amadeke me po Yesu Kristo fe nku me po Yesu Kristo fe unti gbale etrozo agba Yesu Kristo afe nko etrozo agba ejebe mi ano patriotic na mi adu me to we ne duo me ne kpongo gbedede enya so la sinye me di be maglema mi awo ne duo me ne vivina mi patriotism pe nya igbo me le de nya ha vide ko ya me di be maji yinye nuka ebe mi adenyi gba lon la enu onye wa fasia Miatogbe o chowo fe agbegbe ka wenami edonye kliwo haji pe miawo miato sinu nuveve nyanya ji dodo plame Dokuit Didi babiema amekane plodo patriotism ye glomene de amekane plodo. That's the key point. Who are you following? Dokuit Didi ne plodo a babiema babia ko medibe ma bia wema novi jidodo le nwe wo me menye nu vi o voje be mi allergy mi no patriotic na mi anton mi adokui ba ha fe mi akọ ide dububu me ha fe mi akọ kakade du ko me e ve du ko gbo me le Togo le Ghana me ele vevede
ne efon ya o me kpo nu tututu na glo le agbe me ode menye Yesu Kristo kple Yehowa wa va yo awo nya te fe de kai menye Yesu Kristo kple Yehowa na va yo afi agbe avivi o nya te fe de kai me le glo be ehia be miachi le miado kui me eva o miachi ehia mi ma choko ya mi ava no te fe de be mi ano Yehowa pe nko yo ko evo wa va ino so le me fe kreti ade be ile Yehowa yo de menye ya glo me lo enu glo me le nye be de ehia be na lebe na eduo me na lebe na wo duko me e ha me be magajike me be de mi adenye gba lolola enu wo nye wa fasia e fia be enye nu ile vevede na mi adenye gba lolo de enye nu ile vevede na mi adenye gba enye nu ile vevede na ne o me po ha de o de me le chichi na be je be na soro ne na ji magaji hake ebe mi adenye gba lolola enu wo nye wa fasia mi atogbi ochowo fe agbegbede ka we na mi edo nye pliwo haji be mi awo mi ato sinu nu veve nyanya ji dodo kpla me Dokuit Didi e ya le mi awu le veme le Ghana le Togo Dokuit Didi e ya le mi awu maga dogbi eke Dokuit Didi e ya le mi awu non viwe me va mo je gbere ye me va ma va fe o ye ne me va mo ya de me non serious ne na pa me ape nku bien me le gbo me ta je be ma bla masque ne me ya fe me che ma de da obe coronavirus mi ana kuku de na ma so gboli sabe ne wa de da but we have to protect ourselves maybe patriotism menye pastor ava fia o eno mi ado me afa yovo ko ope system cover va gble mi atome fifi la patriotism mega leo epede na be me no gbogbo be ne anyo de no ko yogo no go poko ire mi afa law court ne lawyer no tati te fifi na anyo de no ko ire police station ameka ifi no ami amedo asiko fast mile. We want justice. Midi patriotism. Ame avo. Anango gbe de mi lagbe me. Me de ko mi a choko wa de school vo. Ya ta me do de school vo. O me po edone wa wo. Enya cheta ya. Me le patriotico. Ya te fe gbo me le me le patriotico. Amede e de school edo. Edo le school me vo de. Chejo. Me po do ne wa wo me po do de ne wa wo ma to nyu camera nyu de ami me po do ne wa wo nya cheta me po do ne wa wo ade me nya ma de kele logon me nya ma de me nya de amade kele public sector de ke me nya ma de kele lawyer de ke me ta ne nye hiato ya ne le monji de le to de nya me le gbogblon ne nye gato me dibe ne nye hiato ja agbagba ne na subscribe na ma video ya mi le asitro le no mi ava pale mi achina mi ato Jerry Joe Rollins bede ne jagba no agbale mi dibe mi ape duplo la na no swearing hadebe o me fia o patriotism le school gato o pe vio de o me fia o patriotism le school ya te fe de kai o me fia o they don't teach patriotism le school pastor o ya onye be joma vomele onye be jipo de kemele na me ku ava idi mi adomo amekukuo ami aga truck bova that topic is another topic mi ava treat emegbe vonya chimele na wema pastor onye o ma china o
Mebe, mia denye ba lonloa, yisi kakle diamond yue. E jo ale ke ave mi le hiame. Ne nye hiato de mebe ma video ya na waso hiato si. Mi ato asi to me. Mi achine mi ato Jerry John Rollins be. Ne jagbana gbale onodo. Jidudu opasi me. They will have to swear on our culture. Ne mi akokpo ngogbe dede. Ne wa no mi afi mi hiato. E do bucho ho we ko ide pando menyu mo vio. Cho le ko ne peve ko ide ho menye no vio. Pomo jida. Me de kuku na we. Mi dibe mi akpongo gbedede. Mi dibe asine bobonami. 1992 ne ko 1 CD. E dunu kaka difo suso change les asiwe. Vo egbede. Egbede. E gawa lo na wo yata o denomination ya. Ade ga e ga gbele chome. CD ya egbele chome. What happened? Vomia wo si diamond kle nu ami ole. Yo vole fisa kle kele. Non vi non me bia dagbena we. Fifia me gagner yo vomi attaque lo. Mi ape politician we na you now wrong education. O now poor education. You ko nya bene me odema Agbenuke ma echo. But now if I have something to do in Ghana, I'll change the political system and educational system. That is the only thing that is killing us. Hey ama. Nya Agbenuke fakpa. I wouldn't talk too much. I wouldn't talk too much at all. Enya so la sinye medibe magbona we gbema. Ne ele mojiva ya ne kpobe. Melena de fia ya de jipo na ode. Jagbagbane na subscribe. Ne subscribe voilà. Na mekla mede. Mekla mede. Ga me mi anokame. Okay, no vi lolo we. Me bia dagbena me sia me. Bye.